Google'га кирип бул жерден время знаний деп жазсаң, бул жерден олимпиада деген чыгат экен, для школьников предметом знаний деп кирип, орустардын олимпиадасы. Бул жерден тандайсың, мисалы үчүн географияны тандадым. Мынакей, география 7 класс. Мына жерде суроолор берилет экен. Мына жерде 10 суроого 10 балл. Анан ушул мына үйдү жакта мынакей, первое место 9-10 балл, 8 балл второе место, 7 балл третье место. Укажите мынантип жооп бересиң. Мынтип эле жооп берип турайын, пока после убакыт көп кетип калат экен. Проверить. Мынакей результат 50 балл дейт. Анан бул жерден мына сохранить результат и подать заявку дегенди басасың. Бул төмөнгө түшсөң, мына жерде бул жерге электронный адрес, окуучунун фамилиясы, руководитель учреждения. gmail.com. Мына жерге кызымдын фамилиясын жазып турайын. Руководитель географ мен эмес го. Образование. Мисал үчүн средняя школа Арал. Андан кийин я даю согласие и сохранить. Мынакей. Участник. Баягы 7 баллдан аз болгондорго участник деген эме берем деди го. Ана биздин эме жоголуп кетти го. Ошентип алсаңар болот.